Rec tak aj ty, nie? Tu je chimírec. Podlahy drevené zobrali. No. Hej? No. Nech sa páči, poďte donútra. No, aký komentár povieš k tomuto? Je to smutné, no. Čo môžem povedať. Tak je. Keď si spomeniem, jak na tom starí rodičia pracovali, podlahy vytrhané. Všetko zlikvidované. Všetko zlikvidované. Letná kuchyň. Ja viem. Ja viem, vieš. Ako môžeš vedieť? Dobre sa pozri, lebo každý ešte a stoja, že ja už tam nevidím nič iba kopu zem. Tady bol sedík a tady bola mačka. Koň, krava. To bola záhrada. No povedz o nej niečo, nejaký komentár. Kde bolo hrozno a čo bolo? Hrozno to bolo až dole. Tady sa pestoval mák, cibula, paprika, kukurica. No, a teraz už len burina a Už len burina. pár zanedbaných Stromov, ovocných starých. stromov. Toto byla, myslím, merunka nebo slivka. Tu bola mašťal. No. Je to smutné. Ja Jussi talo oli. Jussi, aha, Jussi, yhden se on tässä. Ona potkývala. Čo kúkáš? Išla som sa hore popozerať. Našla si známeho. Nepoznám ho. On prišiel sem, už potom jeho nepoznám. Hej. On pozná mamu a takto, ale my sa nepoznáme.
aj studňa je zahádzaná. Viete, tak sa mi zdalo, že tak ďaleko bývajú Matejkovci od nás a teraz je to taký malý priestor, že aj nemali kde bývať. Kde boli tie domy? Tu boli. sa nedá doň ani vojsť do domu. Az még majdnem már német határól. Így számon szétmegyen Ó. mindenki. Mi volt a Laci? Az első Jaj, házasságban? Lacikám, azt tudom, az első házasságból, igen. A férjem a meghalt, igaz, számolnak Még. Ahogy itt volt, rá egy éve, úgyhogy másik évben egyetlen magni. Jaj, gyerekek, hát itt máskülönben. Kínálunk annyira. Tehát pont itt haza valahonnan